mga kapisaban maragol, ngayon darating na Miyerkules ng Abo, ginagunita natin ang ating pagkamortal at pangangailangan sa pagkipagkasundo sa Diyos bilang pasimula sa banal na panahon ng Kwaresma. Ang abo na inilalagay sa ating mga noo ay tanda ng ating pansamantalang buhay sa mundo at panawagan sa pagsisisi. Ang mga abo ay mula sa mga sinunog na palaspas ng nakaraang linggo ng palaspas na nagpapaalala sa atin ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Hello mga kapisamban maragol! Muli inaanyayahan namin kayo na dumalo sa ating banal na misa sa darating na 5 ng Marso, Miyerkules. Ash Wednesday po yon. Ito po ang ating schedule. Tara at magsimba tayo. Pagibayuhin natin ang ating mga pagkatao nang sa gayon ay maihanda natin ng mabuti ang ating mga sarili sa darating na banal na panahon ng Kwaresma. See you, mga kapisamban maragol!
paning banal Espiritu, ingino mantabiya ke kayo. Manalangin tamo. O Diyos sa mapamakalulo, lelangan mo kami ba't king alikabok ning yato, at inaus mo kami bantuk yan ning kekang ebanghelyo, kayan tabi ning kekang banalay iglesia, antabayanan mo kami ngening sasadyaming abu, maging tanda ning umpisa ning pamaglakbemi kaniting Kwaresma. Pagkalob mo sa king iken dumalan kaniting maulang panawoning sakripisyo, miras kami king sibol ning bayong pangabay, kambening may bayong kabagnasan king katuliran, sumulong kesa king kasiwan king kaparaming tao, at magdala kesang kapayapan, pabanalanda kesa na rin kekeng panalangin, at miras kami katatawyan king altar asidya mo para ke kami king kekang kayarian, kambenang Kristo at ning banal Espiritu, manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ning Propeta Isayas. Yanwari ing pamag-ayunong kako makabiatula, metong apatingapon apamipasakit ning tao king katawana, durukuyo ring buntokyo katulad daring timbo, at magkasat king siliso at king abu. Yan ing awsan yung pamag-ayuno, yan ing awsan yung aldo karapat dapat king Gino. Ewari antikeni uri ing pamag-ayunong buriko, ing Ginong Diyos ya ing magsalita. Ing patluran la ring tanikala ning pamamusabos, at kalagan la ring tali ning pawod. Ban itimawa la ring mayayalipusta, pamakyan la ring sablang pawod. Dakayanan la king kakananyo ring taong darano, at tanggapan la karing pibale-baleyo ring pakakalulong alang tuknangan. Ing paimalanan niya ing taong akakit yung lubas, at ela paimburisan susopan ding sarili yung kamaganak. Kanita at kanita yapamo sunlag anting munag ing suluyo, at maliwag mika masanting kayong pamikakatawan, kalupaning sugat mabilis kinayap. Ing makaligtas a katuliran, maging kalasagya king kekong arapan, ating ligaya ning Ginoo, yan abang maging kambilyo king kekong kagulutan. Kunlis kayo, ating Ginoo makibat ya, maus kayo, at ya ipakibat na, ati kukeni. Nung ilakoyo ne busalyo, ing pawod ning pamanalipit, ing kamaong makasakmal, ing amanong makapanasakit. Nung pagmalasakitan yula ring taong darano, at sopan yula ring mabubusabos, ing kekong benging sari dulom, maging masalaya, antimo neng aldo kaugtuan. Ing amano ning Ginoo.
Ginoo, bendisyonan mo iting abu, nung ka rin kapamilatana, pag nakamu ing ibat keking alikabok. Patawaran mo ring kasalanan mi, at gawan mo keng tapat king disiplina ning Kwaresma, pablasang emo buring mabating ding makasalanan, nune kumabiela kambening sinubling mebie Kristo, ang mabibie at mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing pari pong magmisa, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez.
manalangin tamo. O Diyos ay kami, ipagkaloob mo sa akin kaming sablang parangal king kabanal-banalan na lupa ng Jesus. Ing mirakayanan kami king yubuna keti king yatu. At karin banwa ang mikatwan kami king alananggang tulang pawagana. Itiadon mi kekawa, king kapamilatan ng Jesukristong anak mo, amabibiyem pong magari kambe mong king kametungan ng banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ng Sirak. Ing pamanuntun king batas, metong yang maragul akagalangan, ating taong tutupad karing kautusan, magdaon yang ayin ning kapayapan. King pamipakit lugod, miyayayan yang mapinong arina, king pamaglimos na, darawon ne ing ayen ning kapuryan. Ing pamaniwas king dewakan, ikakatula ning Ginoo, at ing pamaglisa king kayalan katuriran, metong yang kapamayaran. E kamakiarap king Ginoo, aalang daralan, huling sablamong darawon, pamanupadya karing kautusan. Ing ayen ning taong makatuliran, parangalane ing altar, at paitas anting masamyong banglo, harapaning kakatas-katasan. Ing sakripisyo ning taong makatuliran, matatanggap yang mitmong tula, ni kapilanman e makalingwan. King malam alub, parangalan me ing Ginoo, emo babawasan, ding mo munang bungang daralan mo. Iyan tabe me, ing lupang makatiman, king sablang ipagkalob mo, at ibyemo ing kekang sikapulo, king espiritu ning tula. Nung makanano na kang pigkalaman ning kakatas-katasan, makanyan ka namang malam alub, munye king sablamong kagiwan. Uling ing Ginoo, metong yang alang-salang mamablas, pitungokdo yakeka mablas. Dapot mamaloksuhol alika, hiti ena tanggapan keka. Eka manalig king sakripisyong iba't king marok aparalan, uling metong yang Diyos ning katuliran, aalang kikilingan ni Numan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. King makatuliran, ipakit ko ing magligtas ng upaya ning Diyos. King makatuliran, ipakit ko ing magligtas ng upaya ng Diyos. Tipunan niyo la ring taong tapat, ing balen, ang may kikasundo, kambening karelang ayin sakripisyo. Ing banwa papasyag na, higing Diyos, makatuliran niya, iya mismo ingukom. King makatuliran, ipakit ko ing magligtas ng upaya ng Diyos. Balen ko, makiramdam ka, huling magsalita ko. Israel, laban keka, munyekong patuto, huling ako ing Diyos, ing kekang Diyos. Era ka, panyabyanan, huli daringayin mo, poring ayin adurulukan, aparating darawon mo kanako. King makatuliran, ipakit ko ing magligtas ng upaya ng Diyos.
Huling sukat king Diyos, kaya kang iyayin, yaing kapasalamatan, at kaya kang pangako, king kakatas-katasan, kaya kang tuparan. Ing ninuman midadawon ain kapasalamatan, ako ing kayang parangalan, ing ninumang mabibye makatuliran, kako tanggapyang kaligtasan. King makatuliran, ipakit ko ing magligtas ng upaya ng Diyos. Itamongan po, ing tutupad king amano ng Kristo, maging ganapya king lugod king Diyos. Ing Ginoo mantabiya kaya kayo, At kaya ka antimuring, pamamasaking mayap a balita agpangkang San Marcos. ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ito, nga nang migsalitang Pedro kang Jesus, lawan mo, likwan mi ing sabla, at tinuki kami keka. Wa nga nang Jesus karela, at sasabihan ko ke kayo ini, nung lakwani ning ninuman ing pibale-balena, o kaya ring kapatid ng lalaki o kapatid ng babae, o kaya imana o tatana, o kaya rin kayang anak o asikan, king uli ko, ampon uli na ning mayap a balita, tanggap yang dinadinalan awukdo, king panahon na iti. Bale, kapatid a lalaki, kapatid a babay, ima anak ampong asikan, at pangaluping, antimurin, at king panahon at datang tanggap yang biye alananga. Dapat dakala ring ngeni mumuna ang maging tauli, at dakala ring ngeni tauli ang maging mumuna. Pakamala kong kapatid, ing mayap a balita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Good evening po kaya kayungan. Atlo po importanteng bagi aburi kong idake kaya kayungeni mumunang dili ing kapiesta na ning kakamal-kamalan a lupa ng Jesus, the Holy Face of Jesus. Ating kadwa puyapin ing Shrove Tuesday. Ating katlo, the burning of ashes. Sasadyata na po yung abu para bukas. So ngayon kaldo iti, pag masusyanta mo po yung kapiestan,
naning kabanal-banalan a lupa ng Jesus. Inyang 1895, inapprove niya pong Pope Leo XIII ining metong kapiestan ning Santa Iglesia, yapin ning kabanal-banalan a lupa ng Jesus. At inyang 1958, Pope Pius XII, binili niya po iting kapiestan the day before Ash Wednesday. Anyapin po ngeni uling bukas Ash Wednesday. At iting larawan, importantiya, ing larawan na ing lupa ng Jesus. Ing lupa, potang ating lalawan na tao, mekad panerang lalawan ing lupa na ning tao. At ing lupa po, nung pakalawin tayo, akit mo king lupa na ning tao, ing kayang panandaman. Ali po, sung masaya ing tao, akit mo king lupa na. Sung malungkot siya ing tao, akit mo king lupa na. Potang manandaman niya yung tao, akit mo kayang lupa. Po? Potang masakit siya yung tao, akit mo kayang lupa. Potang iya masaya, gana-gana, akit mo kayang lupa na. Potang mimuaya, akit mo kayang lupa na. Potang magdusaya, akit mo kayang lupa na ng tao. Inyapin po, kapilan niya, may in-print ing lupa ng Jesus, inyang mamusan niyang krus. Veronica Lepitane kay Batnanita o ini pinulis na yung kayang lupa king metong alinen o kaya ring alwa tuwalya ngara deng alwa sodarium sweat cloth kay Batnanita o italintoya ing lupa ng Jesus. In kayang lupa, inyang mamusan niyang krus, o itamiyabe na po ing luwa, ing pawas, ing daya, alulwal karing kayang sugat, karin mayakit siya po ing lupa na, at ikitamo nung nanong buri ng sabyanita, ing kayang lupa, sasabihan na antina mo ang sasabihan nung makananuyang Medusa para kaya katamungan, metong yang simbolo ng kayang lugod, papakit na yung kayang lugod, pepakit na yung kayang kasakitan, pilmura de, penampaling de, piglurande, anyapin mayakit nung nanong panandamana, tutupin lupa yang malungkot, pero lupang mipnong lugod, lupang mipnong pakalulu, ay ni po yung lupa ng Jesus, alayo mo keni, na dinabakatyu, ngeni, o yan mamusan yung krus, niya yung lupa, o ita yung lupa na ning apong Ginoo, lupa na ning lugod na kaya katamo, lupa na ning pakalulo na ning Diyos, lupang migligtas kaya katamo. Nya, Veronica, ing lagyong Veronica, buri na pong sabihan, vero, kalupa na ing veritas, vero, buri nang sabihan, katutuan, veron, ika, buri nang sabihan, image, itang larawan ng Jesus, o itang image na ning katutuan, tungkol king Diyos, mipnong lugod, kaluguran na katam, inyapin tinggap na ing kasakitan. Kadwa po ing Stroke Tuesday,
Shrove Tuesday is the traditional feast day before the start of Lent on Ash Wednesday. Shrove Tuesday, den pong Kristiyano kanitang minunang panahon, mangumpisal ng Shrove Tuesday. They go to confession and were shriven. They were absolved from their sins. The word shroud comes from the old Roman Catholic practice of being shriven, meaning to confess one's sins. Nya kanitang minunang panahon, sana datanging panahon ng Shrove Tuesday, magumpisa na yung pamangumpisal, kumpisala ng bayan, o ningita mo po ning maleldo, karin tamang umpisal. Nung malyari sana datanging panahon makanyan, titigtigan do rin kampana. Yan po, titigtigan dala the shriving bells were rung on Shrove Tuesday to call people to church to confess their sins. Ini po yung Shrove Tuesday. In order to do that, we must understand and let us admit our sins and go to confession and be absolved by a priest. May patawaran, mangumpisal, king pari, at ibiyena ing absolusyon, kapatawaran, karing kasalanan. O itapo kanitang minunang panahon makanyan. So sana datanging panahon, maganapya ing kumpisalang bayan ng Shrove Tuesday. O ning siguro datanging panahon, makanyan po ing magawa karem parokya. Now the burning of ashes, the burning of palms, old palms, po. The symbol, the meaning of ashes, nandin deng lumang palaspas sila bantalo. At ngeni nanuing kabaldugan na niti, at lupuing kabaldugan ay biyeko. Ing abu, symbol of transiency. Symbol of transiency, burinang sabyan po, sabyan tamo, transient laren. Temporary, passing quickly, short-lived, impermanent, momentary. O ini po yung burinang sabyan, residue, ing mitagan, residue of something that was burned. By receiving the ashes, we are reminded how short and how passing human life is. Only a short while, and nothing will be left of us but handful of dust. Balamo kalupa tayo, ing meto nga palaspas, lawenyo kabilis na pong mesilab, kabilis ng mesilab, itang binilita mong palaspas aluma, mabilis, makanyan mo na naman ing bietam, mabilis, ing bietam. At misanaldo, kalupa na nitang palaspas sa lumang mesilab. Nung ita mo masilabtam, ditak mo nga bu, ing akit tamo kaya katam. Makanya niya po'ing bietam. Inya pinanganan ning Psalms 90 verse 9, kakuyad ing biye, kakuyad ing biyemi, uli na ning kekang mua,
lalbugya kalupaning bagi bilong ning tao, kakuyad ing biye. Life is so short and death is certain. Kaibat nung isundumepa nga na po mabilis siyang lilipas ing biye at kaibat ala na kami. Nyang beta mo, temporarya mo, ketiking yatu. Receiving ashes should lead us to a realistic self-appraisal and help us to get for lasting values and for what really counts. So, i-appraise tayo po yung beta mo, balo tamang ngayon, makuyad mo yung biye, samasnan tamo, lawan tayong beta mo, i-appraise tayo, at itang importante, iyasana ing dinan tamong ulaga, ing dinan tamong importansya, iyapin po ing biye alananga. So, temporary tamo mo ketiking yato, mabilising biye, saguli mo yung biye, niya kailangan itang importante, iyang kakatamong pagnasan king biye tamo, iyapin po yung biye alananga. Kadua, iya mo symbol of transiency, nune symbol of purity, kalinisan. They look very dirty. Potang lawan me po yung abu, bala mo marinat siya. But in reality, they are a very pure element since they are the result of a burning process in which the fire destroyed all impurities. Leko na po ing dinat ni ngapi. Nya mesilap kaibat ing mitagan, ing abu, balamo mo marinat watang lawan mo, pero malinis ang malinis. Makanyan muna naman, king kakatamong biye, the reception of ashes is a call and an invitation to undergo such a process of purification in the coming 40 days. Since it is a burning process, it can be very painful, but it is purifying and liberating. Proseso ya po ini. Nyapin masilab ing kasalanan, ilako gulutan ing biye pamikasala. Masakit po, but nga nakini, yes, it is very painful. Potang gulutan mo nanuman in makatsura king bietam, but it is purifying and liberating. Ating katlo po, bukas tanggapan tanay tingabu mikuskus karing kanwan tamo. And finally, the ashes together with the words, remember man, you are dust, and to dust you shall return. It is a reminder of the sins of our first parents, Adam and Eve. Like Adam and Eve, we sometimes are disobedient to God and thus in need of penance and repentance. So bukas, sadyata na po yung sarili tamo para kin pamangus ko sabu karing kakatamong kanwan. So reting atlo, ing abu, simbolo na ng transiency, temporary mo po yung betam ketiking yato, but ining abu, simbolo na ng purity, kalinisan, at itamungan. Meni patantaking abu, datanging panahon, magbalik tamo, King Abu. Amen.
Sasabihan mo, O Ginoo, ing ninuman milakwan king malkaya kete king yatu, pauli mo, tanggap yang dinadinalan na ukdo ngeni at king daratang ipanigapuming pakirandaman mo rening kaya kaming kayadwanan, banong tauli keman ngeni, malyari keng muna bandang tauli, kabang aming sasabi, Ginoo, sopan mo kami. Ginoo, sopan mo kami. Para karing mi tagulaling king biera, king pamanyuyo king Diyos, mi patulan lasana king belwan amanaya karela, ing kabiasnan adinadinala na ukdo, ating biye alanganga, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, sopan mo kami. Para karing mumugit king gobyerno, era sa pagimbutan ing munala king sablang bagay ketiyato, lalo na king pibandyan, ban mi kakapanayan lang muna king yatong datang pa, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, sopan mo kami. Para karing sugapan na king drugs at alcohol, king sugal at king bisyo, lakwanda sana iti, bantak manda ing kayablasaning mayap at malinis apami biebe keti pa king yato. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, sopan mo kami. Para kaya katangan makapagpakabanalta sana king sablang dapat tamo. Antimo nung makananuyang banal ng Diyos aminaos kaya katamo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, sopan mo kami. Ngeni adwan tamo yung saritang kapagnasan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, sopan mo kami. Gisingan mo ket isadya, O Ginoo, ban apamisan ming lubos ing kapanayan mi, king kalam amiyabiya ke kami, nung warit mi pakilala ni Yesu Kristo, atok yan misa ing sablang taburyan mo, at aywasan ding bagi pamitaning laman, makapanatili ke sana king kabanalan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kayo, kapatad, banin dawon tamo matanggapya arapaning Diyos igpang lubos mayupaya. Tanggapan niya sa ning Ginoo iting dawon karinggamat mo. King kapuri ampon kaligaya ning lagyuna. King kasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos, amayupaying tuto, mayapan mo sang tanggapan deting kaya kaming ayin king lagyo ning anak mong bugtong, uling malugod ng pengako king nanumanadwan mi keka king lagyo na pihuming tanggapan. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi kaya kayo, At kaya ka antimurin. itasyo laring puso yo. Makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayo ing Diyos a ginutamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampong matulid, sukat ampong makakabos, ing pasalamatan dako, king sablang penantit ampong numan karin. O Ginoo banalaig pa, alananggang Diyos alubos mayupaya. Lelangan mi ing meto yatu akekang babayo, at parangalan kapamilataning kaluguran mong anak. Inya karampatan mo ing puriyan dakat pasalamatan, ding balayan akekang binukod, at ding banal aparating kekang kayantabi. Kapamilatan ng Kristong Ginumi, ing maulang hukburing anghel, magsayala king kekang ligaya, king pamanyamba at tula, gagawan miyang kekami, ing dalitdang kapurian at ngamingan kakanta. Tunekapin banal o ikpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa datingayin king espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan, anpong daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat siya keka, pirasone at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikayungan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kekayo. Makanyan mo naman kaibat ning apunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, mibubu para kaya kayo, at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti,
bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing gaganakan mi o ikpa ing kamatayan at pamanyubli ng mebiyan ing anak mo, daraon mi kaiting tinapening biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ngansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipo na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia among makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ake kaming Papa, at i Florentino inke kaming Obispo, i Pasiano inke kaming Obispo Emerito, ding sablang pari, lalong-lalo na Father Meg, Father John Paul at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, at ding sablang tapat, susuyo keka. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at maninayang subling miye, at ding sablang miyang nabiye, lalong-lalo na iyamong Paul sa hagod. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhen Induning Diyos, kayabe ng San Jose ing kayang esposo, ding sablang apostol, at ding sablang banal, at tinupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambing at kaya, Gumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalan nangga, upurian dakat parangalan, manggaman kingalan nangga.
ngeni manalangin tamang mipnong kapanaligan ang pong lugod kingig pa, karing nga manong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Banking kasaupaning kang pakalulo. Parati kaming may kabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, as sinabi ka rin kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babi ako kaya kayo. Emo sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. In kapayapaning Ginoo, mantabe sa kapilanman kaya kayo. At keka antimuri. Pakit tamo po ngening, ing mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan.
Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y milako king kasalanan ng hiatu, nuwan lading mayaws king apuna ng kordero. Ginoo, akong matampang tanggap kaya ka, dapat iagkas miyay nga mano mo, kumayat na ako.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, malugod mo sanang ipagkaloob kaya kami, ing pakalulo mo, bankareting misteryo, matampami ang aparangalan, ing ginumang Jesus, at dininan mong metong alagyo, abri mong sikloran daw ring sabla, at makaibye kaligtasan karing sablang tao, itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Bukas po as Wednesday, ing misa tamo, ring misa tamo, magumpisang 5:30 ning abak, then 7 a.m., kaybat 8:30, at kaybat 10 a.m. Itaponggat panapon, magumpisang alas 3 na ninggat panapon, kaybat 4:30, kaybat 6, kaybat 7:30 po ning bengi. Sa intawling misa, itang bengi 7:30 po. Kaya kayangan, dakala-dakala salamat. Ingino mantabi kaya kayo, At kaya ka ang timurin. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa may daon ni umeta na king kapayapan. Salamat, King Diyos.